Chat lagi kun mah biru. Hey you guys, welcome back to our channel Mga Anisha. Mengabar. Pada kini channel jengi Anisha and Bak Kasih Vlog. So you guys, minta kasih ni buat ban chat dau cake Biscuit. Biscuit cake biscuit kumtahi. Ti ulang besuk bah ban chat ban nalor kata em bombun kam than hiru ting ong mo la slam ni klem yo ban pen ino di jing bam thiang deh ban chat ting om tak sini ni chat na di jing bam thiang long di bat thiang than adu kata tim tak sini ni chat do cake ulang besuk bah ban ulang ru bobang tingin ng paslam shui kapor ngin lay ban chat bat klab ni asmo shabar tuk tak kita ki di bom ma bagi pen thai bom ki khna kita bi mata kadang di kapor diwali tiki pen thai bom ki khna shabar na li te okay tim ta ngin lay ban sedang ban chat no cake bat kham paslam shui kapor. Let's get started. Abdi hang ni udon biscuit lai paket bat uni udu boban biscuit kador jong ni kade tang sapo tingka wei bat chocolate flavor ni hang ni dairy milk uni sapo tingka tini shim artli nang tabat ni sprinkle bangin pendan kamlang hau ni cake bat nalor kata udan sau ino tingin ang paslam shui kapor ini sedang ban chat no kita lihat no show ni biscuit ni pokoknya yang pangan yo pan grind biscuitnya lada grind minta hen asa kedut kino haba undalong sebuah bahan tingking bahasa aja ini tim tau lalong bat ula smooth bah bat pet flaban i flaban longkum ni yang biasa ini king bahan okay but hang ni am guys pinam dan kampung ai sini show nomor beli tang biscuit tu lah tiang pa dengan mix bahan ni ta tangan ta no show ada kompenyang unique kenang tangan yo ban shen ok hang ni tika ni kompenyang ta ada kompenyang liat Hep no so kanika butter paper kanika pila bunyo no kanugan ng tukan rin. Mentangan siya ng minute at sa minute live home minute hakalog play. Cake lai dia mentang dengan asal kenika butter paper dan klik ha mentang deh dia bat flavan ini pai ujam tu ujam bat udang klik hang ni coklat ngada pen omah po microwave pat hakaniam la ailang kedut khandiat namar beli bon kum ni Sebuah. Hoi bon sebuah kum ni tapi pat em la da film dan microwave telek kum nu shim iwe double baden setep klik halor jong kata ka klik pat em sabuk kum kani ka bol pat setep coklat an sepen hoi skin kum ni hado benda kum ni kan tu ni mentangan the no halor jong ki Tim tang label sa uni sprinkle na ni nalor cake ulong pipang bat ujam Hali try yang ingu masih macam ni kebang, aku ni kebang dalam tiga minit lagi. Yang ingu aku kurang sini, aman. Tapi yang ini mak nunu cake. Ni lah dep ot slice lupa no, minta kasih mo. Nang bonsong, ampun pat ngam tu. Hajan cem. Pat. Baik, cuma. Nang klik. Itu. Bang.
tuh guys ngan pi bajan te tui jingjam bang fantas ni beli ba ai coklat ya kan ba ada dairy milk bat kawai em guys pe nga ngala tiu di sha sao namar beli ba ngan di lang ba sha sao mah kembang an plus kata em mangabam ni ukek namar ba ulah thiang pa ti kan cha pe nga klem king shu nga bu be sini ni po namar danga bam ba thiang em ngan di sakas cha ba thiang am la shu tang raw ngala le no kumni sakawai em unu kiek em ngim tas ngi nam la ban lot mo namar ba kam de kado kam de kaja de kiek sakawai ru em buk kadang hau nu kiek batai fi ada fi bam tang ni slice ru em mo along kadang te sini kamu jam tan bang hoi pe am pen fi guys tok liat plai fi tok pliang tuh bang nama ulang la tu coklat ni dia mas bang ha te kan kom shed ni play ilpa ba ka de basuk da fisha du am ma hanga marwai kan la lại thịt kieng sa ba sif ma dong ula bang te pencet lagi kun mah biru belum masuk pencet dulu mah long ngomong boong bang bana baru bang ma tang balong basyat pat kom niu khamsung an plus kata ru am pe tang lai paket am la yo wei bi kiek de pat u khambang susu pat namar beli ba yo ban khle atat bat chocolate e kum ni kin de kham tan tang kanu tingkah ni lot de jingjam nanti nak kasih nama beli ngalai nak kasih slice am ngamla syuk ban bangkit kemudian syuking no kan ada bambat yang syuking no janta Persang masyad nak ni mah. Persang masyad nak ni nama bangi tasnya video ni bukan ahni mah. Te guys, ni ingin pun ahni ka video juni telah ada fitanat, noba ban like, ban share, ban comments, badru ban subscribe ke channel juni. Lada video perlog berthamai badang shwana ke channel juni. Te ingin enjoy nani ka ba mah. Tingin saya kindu biang pat pi barok. Next video. See ya.